Omukoro ogu gubandize n'okuhanika ebendera y'ekibiina n'okubyara emitahi y'ishomero. Frank Baine obira ry'omujanyi mukuru agizire ngo buri omwe ayine kusharamu okukuuma obusingye. Washaramu kugira ngo no kuuma obusingye n'ubwaho. Washaramu kubushisha n'obusisikara kandi obundi ni obushisha amagara gawe. Kirabwegi nekora ine projects zayo kandi abana batangire kumanya uko kwasa gukora na sente bakiye mu isomero. Abashomira hishomereri kandi abatandikire kibiina cya Peace and Justice tugambireho nabo. Tukatandika kibiina eki omu 2014 kandi cyakora munonga cyabe kibiina cy'amani kandi our advocacy mainly eri environmental protection ko kumukureba emeteji ejemitiyona yimukureba aha nito twagitiro mu ishomereri nambone bwa hati abana bona abitwa kwa salamu kono Peace and Justice ngo kumwabareba bobo nkabatankiye kwekora imirimo yabo kandi uko kumwabareba barya heru bakweza siniya mukaga ninge yakana bashora bazo mfield kiretera bashange bagenzi baba baheriza ati bija bagarishomero buri mwaka. Omukibiina nicyo cyumwe abeje nibakora eby'umukono ebirimo kuhinga okore emigati hamwe n'ebindi. Aba nabasima kugira ngo nibagamba nukwe konka bashoma na munonge eby'umukono kwato mwitaka kureba ngo bagira omuzinya gwo gukora kugira ngo bebiseho. Ndiyo mwebembezi nyigiremo okwebembera abantu obugambo mu bantu obunabire ntakagire mutine shinabe nimbasagamba gati y'abantu. Omugandi abeje hamwe n'abashomesa ayishomero yawe komire SS mu district ya Chegegwa bera rikirire abo kizimbe cyabe kine bina bishatu ekiriyo mu mbera mbi abantu bagirangwe shahayo nacyo basa kubagwera cyaba kitahunduzibwe. Amabati nikakira kutonya kandi uvuga kutonya umuntu usanga ibitabu by'abana byatoba bitaguka kandi usanga ari munotsi murore iruguru kuri ekyombeko kiri ito tukajya hano mu 2017-18 batugambira it used to be called heavens but iguru sazenu it is hell niko nimpora wirabona bakigamba it is hell enjuru we kubanegwa amabate negatonya njura nerabamu abegesa tubakusomesa obwahata amabati siminti embaho ebaraza byona bakakora kare ekiretira abegena bashomesa kweterera nduru kitakabagwerire akuba hariho buyambe bona from the government n'abantu bona abanda bukikwataho bija batwereza at least class ya senior 5 and senior 6 atitwe nka district ya Chegegwa omugwebembezo bwange bunu omwaka guno gwebyensimbi tumazire kutunga sente contractor nawo tumutungire tujya kwambaka classroom zibiri empya katuku yanungi muno. Ishomero yawe komire SS niyo senior y'abantu zo mu district ya Chegegwa kandi katanduka mu mwaka wa 19 ahansi yawe komire parish obwahatiri n'abejibina kandi nari ya government gashakwa Juliet Charsima hamwe na Philip Marangira.